South Africa, ngiyathemba ukuthi nonke niyaphila. Njengoba nazi-ke bafowethu ukuthi kunodaba lomntwana owangena emanzini bafowethu ongakaphumi. So ngizamile-ke bafowethu-ke njengamagameni bafowethu ukuthi angizami ukuthola uDkt Nyanga Yeshumi. Ngizamile ukuxhumana noDkt Nyanga Yeshumi bafowethu ngevideo le bekade ngiyenzile. So naye ubuyile-ke back kumina, sakhuluma ngecall naye. So bafowethu ngiyanithembisa ukuthi-ke lolu daba lolu njengamanje siphe kwalo. Njengamanje iNyanga Yeshumi iyathembisa ukuthi lolu daba lolu izoqinisekisa ukuthi iyalenza ukuthi lolu hlelo lube yimpumelelo. So bafowethu-ke ngithi nje angibonge kakhulu bafowethu, sisalindile nje bafowethu kanjena. Nami ngibonge bafowethu indlela enikhombisa ngayo bafowethu ukuleseka lolu daba. Ngiyacela ukuthi bafowethu sonke bafowethu silibeke emkhulekweni lolu daba ukuthi malube yimpumelelo bafowethu.